Bueno, ens n'anem a buscar els goril·les i hem començat el trekking. Per fi ha arribat el dia. Ja estic bufant i que hem de començar. A veure si els trobem. Arribem a la selva, ara sí que entrarem al bosc, que passàvem una calor d'aquí. Now you see the silverback now you can find more than one, but don't have to pay them. Like humans, there are many compared to these ones which are created. So others which are not habituated, you cannot even get clothes like this. They cannot endure for you to be here. They keep coming up. So right now, where you are standing down there, you can make a step up. Just a step up. Do you see now? Where you are standing, that's where you want to go. That one is fatty. Yeah. Because also when they eat too much food, they start fattening. Like this, the stomach. So in Uganda, you know we are farmers. We have a say that even if we go. Bueno, ja hem vist els goril·les, hem estat una horeta amb ells
I això s'ha acabat. Aquí ens hem deixat els 600 euros cada un. Ha valgut la pena o no? Una passada, veure els salvatges. I bueno, haurem de tornar un altre dia. Què t'ha semblat l'experiència? Brutal? Hi tornaries? Si no fos pel preu, sí. És una tacanya. Falta maco. Sí, sí. Ai. Quin relax aquí solets. Tornarem